wanasema si kipoteni. Kakantariu Rumararing. Wanasema si kipoteni. Dan harus sudah tahu ada ini. Untuk mengharapkan sesama terima kasih. Su pameran ngumpet tentang yang maraming tampungan raw. Sa ini sampai yang ke lokal wang pulone sudah menghapus. Tahu lahir ruang pulua sen itu tak kakak. Kumurang mawandil na ada tin. Ni tetap mengulok karuang pulua ni urang menghapus sudah 2057. Tuh, ni huluga semunara mo tidak tu ano karuang pulo ba sulang mampu tahu kuai umam itu tempo kawawadi pun maraming kampung arabo sarang kami su tempo ini kanising su pangero hanap po sureke nang 5 tahun karena Pesasamara katarima kasih suara seini sing itetak jamaat lehangan dumarisi. Paki terima kasih ko sumawu watu isi mapia kakendage kakale tak kahepusange. Darwa seku natinalung suandumang ike karalo kantarikang nikite. Terima kasih Pak Guloahe ni gagali kamau si kami mga elangu. Tembonang lai anao kawanua. Darohong beo elai darohong jamaat mengangiakan ngukahedanu matatangkiang jamaat.
Botonge naene na sembau sini. Surarungu daralo tatarima kasih. Matiwau kakendagi kau mau. Masahiding kapianu. Seng nilahe surarungu petatangkiang elangu. Supe mamonarange. Kere sengkatau marambeng tampungang lawo. Sugenang watoru tempo 5 tahun. Nidating sarang maraning pahapusange. Elangu henge tangu napeneo kararongong lai kararome. Kaiso elangu mangimang tentanu rika mau mabeng tata pemenata menahi mata elangu. Supe tatangkianeng ini. Takadeake ngukebi mambeng mariadi tuhu kere. I kekapulung kau mau. Ini Allah tak terima kasih kami mangalang mau. Isa sasumelung suareng umabung kami Yesus Kristus hengetang biahe. Amin. Ia membasa baugi kita kebi kereini bawarong hengetang mau. Kakantariu rumarareng. Biae mau napakaureng kakakoa u Yerusalem. Utai kita masurung ulu ipi. Ikita kai lumege ringang umekantari ukakantari daruase. Haki mangawan sawarine nabera. Mawe senakoa hara masalah bau gisire. Kahangang bue. Mawe senakoa hara masalah bau gikite. Waringwene ikite mahluase. O mau apakah ureko kakakoa ikami masurungu saru mamara nahuake kapia sumusungo marasehe karima kota mataku menabuhe dingangu sasangie mamensa beringangu raruase tau mataku tamai menabuhe wine suwaile api duka tedoe elom mata isie mapure dingangu magion daruase kape makuringe lai makenge. Sarang ini pabawasan binohe susi sora seni isa sebak karyang kamang sikite kebi apang makadingi hahenge tangu mau mase sempi ene su pabawiyah melo-melo. Marun say maha sikite kebi komurang mawantu ge le adateng jamaatu mau ika kendaga suapan kita kakeparenai nek sutampa ini ikite mang mangimang di ngangu tengade pebawiyah suta tempange ngikite kebi lembone piak munara enek kai mak diadi samatang kawasang mawu kakendagu mawu su pebawiyah ikite lembone seng kina tarima menanoang gaheda gereja masih injili sangi talaut ituang lera Dr. Wilman Boba sutanggal 25 bulan hampuge tahun 2022 nahana pe enung pulo sutaungi mai kite magion daralo ku mekentari mau Yesus ruataku mau pungu patiku pena dua Bapak Yabes esal kadana isebe mendiko liling tanda umur kanu prone sutaungi kuliling ini tiukan ia mangi kekendaga ikite mendekeng bau 50 walu 50 sio kanu prone te budeng tiukan Mahindo ang sembau 50 waru 50 sio 60
Iki tema kali umur menandu si Tuhan lera pada umur pakaraluh. Dorongan kembali si Mahana Sembau. Ini dah masa si kita kebi. Umur menandu si Tuhan anak kawanua lembone jamaat mauri siamangi kekendaga paka umur pakaraluh mau mantatapot sentinia mengalamat. Amin amin sawengangang mayang kapiah jamaat lain mayang.